أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo rankata ɗum ko Allah duwano ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo salmini on salminago diina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en fof meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna haray hande kadi bi isnillahi ta'ala o bajjo mo mara ɗiɗaɓo en fotti hande kadi ka page meɗen Facebook lawol kisallo inchallahu ka julirde meɗen masjid ibadurrahman fi alluwal sumayengal duɗal ahlu sunna wal jamaa e nder Belgique mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on tawon ɗo en hande kadi yo Allah tawnu en fo meɗen e natoyeyɓe aljanna ɓen hara ko alda e hasibore mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala hande ko jeetati lewru sumaye 2021 mi toriki Allah nawnuɓe ɓen fop kala ka ɓe wonire hoore adna Allah on yo Allah jonitoɓe hoore maɓɓe jontaɓe cellal maɓɓe o hokkaɓe cellal yawgal newingal sifa ngal o okkuno annabi Ayyuba mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala maporɓe zurriya ɓen fop yo Allah on okkorɓe zurriya wuroɓe waɗaɓe barki sifa Sayyidina Al-Hasan e Al-Husayn mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe tawayɓe ɓen hino hatonjini e kaydiji wonɓe aduna Allah on fof kaɓe woniri wo tawata ɓe hatojini e kaydi leydi ndin yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki jogiɓe yo Allah nafirɓe mawɓe men fati ɓen ɓe jibini e nder dina l'islam ɓe ne'iri e l'islam hande hiɗen wura leyɗe porto hakkunde ñameteji e cellal e sécurité e timmugol piiji hara kamɓe fewnɗo heɓe e nder gaburuji maɓɓe yo Allah wattu gaburuji maɓɓe ɗin hara ko wendu jeyandu e wenduji aljanna ɓe mawɓe men ɓe tampi fi meɗen ɓe yangike fi meɗen yo Allah arsiku en wawgol anditangol ɓe ittana ɓe sadaka waɗana ɓe du'a yo Allah yurme mawɓe meɗen ɓen yo Allah yurme mawɓe meɗen ɓen yo Allah yurme mawɓe Fuuta Jallo ya rabbal alamin fati ɓen fop yo Allah hokkuɓe aljanna yeru luttuɓe hakkuneji meɗen yo Allah ɓoynude en maɓɓe ha wawa so tawi luttay Allah bajjo wawɗo seniɗo mo ronkata enen kadi yo Allah okkore ɓiɓɓe duwantoɓe en ñande surroɓe arti haray hande alluwal sumaye meɗen ngal ka julirde meɗen ɗo masjidi ibadurrahman e nder laake Belgique ɗo haray ko yewteten ɗo ko piiji joyi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ko ya eto waɗa piiji jowi ko adi piiji jowi hewtugol ma piiji jowi wakkilo waɗaɗi ko adi a hewtude piiji jowi sa waɗari ɗin ɗon jowi ɗiya tawoyte hara wata wadde ɗiya jowi arandi go'o wo sihatuka cellal magal taw qabla maradika ko adi a nawnude fewno ka selluɗa ɗon wakkilo waɗa ko moƴƴi fewno ka selluɗa ɗon wakkilo moƴƴa no wurira e no mayirta fewno ka selluɗa ɗon rew Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe hande en wawa kontugol ko musidɓe jelo babiraɓe meɗen jelo neñiraɓe meɗen jelo bandiraɓe meɗen jelo tawata ko hooraynoɓe num Allah liɗi e maɓɓe nawnare tawa fewnɗoɓe wawata horugol ɓeɗo hiɓe wondi e anniye on hiɓe wondi e suno gon hiɓe faala horugol kono nawnare hewtitike ɓe tawata hande ɓe ñamay ñalorma sumaye sabu nawnare ɓeɗo noon si tawi haray hiɓe hoorayno fewnɗoɓe jogino cellal ngal Allah windanayi ɓe ɗin baraji ɗon hay si tawi kadi ɓe etti anno fewɗo ɗo jogiɗo cellal ngal mo Allah jarri borari nawnare nde sellata wakkilo fewndo ka selluɗa ɗo hoora wakkilo fewndo ka selluɗa ɗo janga wakkilo fewndo ka selluɗa ɗo ɗaɓɓa wakkilo fewndo ka selluɗa ɗo hula Allah subhanahu wa ta'ala ɗon andi ko hombo yeddata Allah ko aden selluɗo neɗɗo nawnuɗo yeddata Allah kaw nawni ɗon nawnugol simaya ɓeyday iman goɗɗo kaw nawni ɗon haray fewndo ko faala wo ko cella so landama fi yo jonnu kala ko mari nder e yaasi yo jonnu ɗum no fiyo hettu cellal makko ngal haray pellet himo wakkili jonno fewndo ko Allah jonnuma cellal ɗon wakkilo ɗon rewa ɗon on jonnuɗoma ngal cellal andu himo wawi jaɓitude cellal ngal wallahi ñande o faala wo o jaɓite cellal ngal har hay goto ala landitotoɗomo yo Allah duminan en cellal ko o jonni en kon cellal non ko nema kono ko andi cellal ko nema wo ko nawnuɗo
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo nemaji ɗiɗi hino ton yimɓe ɓe wattanta hakkille majji ko wiyete kon cellal e wongol tan libre ndaare hande ka wonɗe ɗo naalere mo falɗe wo yaltate ka hewti 22h wo be naata e ka suudu hara wo be no dogude ka wontiri o ya hewtoy ka nder suudu fi wata ɓe waɗane amande en andino jakka yo yaltugol no jinda ha leere mo faala hewtita leere mo faala jakka yo ɗum ko nema ko honde tuma ɗen anduɗen noon jaka ɗum ko nema ko ɓayi en sokama ka nder cuuɗi mo be yo heƴu ka muɗum fewno ɗo kadi cellal sa landike waaliɓe ɓen ka labtaneji ɓen ɓeynete wannama wallahi cellal ko nema ko ɗum woni ara noon kon woya gollir cellal magal ado nawnare nden heɓudema ɓayna a luttay e cellal enen selluɓen fewndo hiɗa selliri gite gollitiri gite ɗen ka Allah yiɗi yarli hiɗa selliri ko wiyete kon juuɗe gollitirɗe ka Allah yiɗi yarli hiɗa selliri koyɗe hiɗa selliri reedu musatama ñamay kala ko falla ñande goo aray hara ɓe tomanima tew ɓe toganima yarugol e ñamugol kala ko wiyete hino weli fewndo noon ko Allah nimi ma ɗo sa neminike fewndo yettu Allah subhanahu wa taala bandirawo tedduɗo mo Allah neminiri cellal henɗo hiɗa wondi e cellal musidɓe julɓe tedduɓe bandirawo am wonɗo lan darde e daro yellam ko hombo e moɗon yiɗi ndeno maaya hara rastano ka hoore makko maaya hara mesjiɗinno ka hoore ma hiɗa yiɗi tawdoygol Allah hiɗa moori mes wallahi summa wallahi sa landike mooriɓe ɓen ɓeynayɓe falaka joni noon a anda ko honde tuma mayde nde woni ko nanggay ma a anda ko honno tawroyta ka Allah an yahowo boite ji yaha amoygol ɓorno ha moƴƴa ko ɓay Allah no jolnuma cellal o jonnama cellal ngal ƴetta ngal ɗo yaha yeddoygol mo ene a anda Allah no wawma warde ka nder boite ton hara ko ton mayata hiɗa yiɗi yaw maygol joni hara koye nder boite maygol e nder juulirde maygol ka fi Allah wolete e maygol e nder boite ko honno e mum ɓuranma musidɗo julɗo tedduɗo ammo Allah subhanahu wa ta'ala on jarribiri gite o hokkuma gite a ndaray a yi'ay kala ko falla hiɗa yiɗi harande Allah no ƴettitama ɗe gite ma no darde ko Allah yiɗa yarlaki wattanen hakkil moƴƴa ko ɓuri mawde e bakkatoji ɗin fof ko yeddirgol Allah nemaji ɗi o jonnumaɗe no tawa e muɗum ko wiyete noon cellal en toriki Allah subhanahu wa ta'ala o yo Allah duminan en cellal mengal ɓe toriki Allah nawnuɓe ɓen fappu kadi yo Allah o dikkinɓe ɗiɗa ɓum kum woko hinaka qabla faqrik fewno ka marɗa feere ɗon marɗa moyen ɗon wo fewno ɗon sakko ittu sadaka jawdi ndin ndi duumatako ndi luttata ko imma ndi lanniri sabu gurdan ma ndi lanniri a maayi a yahidi musidɓe julɓe tedduɓe itten sadaka musidɓe julɓe tedduɓe itten zakka musidɓe julɓe tedduɓe moƴƴoɗen e tampuɓe e miskinɓe okkoren ɓe maraɓen ɓilten ɓiliɓe ɓen hoynanen sattiraɓe ɓen surde wonɓe e wirtade ɓen ma wirtiɓe ɓen Allah subhanahu wa taala o hoynande adna o malnoyama lakara ndi jawdi ndi Allah jonnuma o jarri borma ndi o darugol an kadi ko hondo utilisata ndi jawdi ƴettu ndi jawdi ma waɗira lekkol ji ka Allah rewete waɗira nde juulirɗe ka Allah rewete waɗira ɗi laawi ka Allah subhanahu wa ta'ala julɓe Allah rewrata ƴettuɗi ittana anuɓe andeji muɗum ñammi miskinɓe ƴettundi jawdi ma finansandi fiyo fayɓe jangu dina l'islam ɗum wonante sadaqatun jariya a andi nafoore ɗum ɗo wo ñande surroɓe arti sa ƴettiɗo jawdi ma a finansi ɗo paykun kun jangi kun faami ɗo kala ko rewiri Allah ngal gandal makko ɗan ɗum tawoyde ka gabru ma ɓay pellete en fo meɗen surroɓe artay joni noon si surroɓen arti haray golle maɗen nden fop majje ɗe darike si wona piiji tati ɗo tawa e muɗum sadaqatun jariya sadaka ilowo an o mo Allah okkori feere landi hoorema jawdi ndi heɓuɗa ni ko honɗum waɗanɗa hoorema na ɗi ko waɗanɗa yimɓe ko honɗum waɗanɗa hoorema hara ñande surroɓen arti nden moƴƴere ɗen nde tawetema ka nder gayka ton ka nder kaburu ma hiɗa darni lekkol hiɗa darni suudu waɗani miskinɓe Allah hiɗa tambiti karamokoɓe ɓen hiɗa darni juulirde hiɗa waɗi pon hiɗa waɗi laawol hiɗa finansude fiyo fayɓe jangu dina l'islam ammo Allah okkori feere nden ay o landitoytoma fi jawdi ma ni min aynak tasabahu wa fima anfaga ko honto heɓuɗandi ko honto finansuɗandi si Allah landoykema ɗum ɗo ko honɗum inata Allah komi darnino koore goto lambanji mi darnino goɗɗo kaabele miɗo joɗi hectare ji 10 ko honɗum inna fay ma ka nder kaburu ma si tawi ardinano an hoore ma ko adi ardinede landi hoore ma maza qaddamta li dinillah ko honɗum ardinanɗa dina Allah kan aw maza qaddamta li nafsik ko honɗum ardinanɗa hoore ma ñande surroɓe ɓen arti musidɗo jelɗo tedduɗo ardinan hoore ma ko adi ardinede wata habbo hiɓe waɗanma ɓaawo maɗa waɗan hoore ma ado a yahugol
ko ɗum woni ghinaka qabla faqrik ka alɗuɗa ɗon ko adi a laato yaade baaso aɗo a wonoyde tampuɗo ni'mal mal fi yadi rajulin salih moƴƴi ko ko wiyete jawdi si tawi ndi woni e juuɗe aaden gorko hulowo Allah anduɗo wuuri maye o ƴetta ndi jawdi o finansa fii ko tawoya janngo o ittana miskinɓe waasuɓe e tampuɓe e nawnuɓe o ñawda ɓe o finansa fayɓe fiyoɓe janngo o finansa nokkeli ka Allah subhanahu wa ta'ala rewete tentinino wano ene wuuriɓe fewnɗo Europe ɗo inne fi sabilillah fi nde juulirde ka yiya toon ɗo miɗo jooɗi ɗo ni etoɗa ha ɗum ɗo wawa laatade hara ngel mahino e nder muɗum a darna ni Allah suudu e nder Europe a darna ni Allah suudu e nder capital union européen bibaraji ɗo ko mari ɗum ɗo wo joddi mu wo ko Allah subhanahu wa ta'ala darnugol dewol juulirde e nder occident on fop ko ɗum ɓuri jogagol baraji e di darnugol juulirde e nder makkatal mukarrama fi hoɗum tonko ko andira diina tonko sa juulari ngalɗina amma no enen ka wurɗe nga ko sa juuli ngalɗina jon noon sa etike joni a wawi wonde sabu ha ka Allah rewete laatike wurɗa mayɗa ɗon ko ka Allah rewete ila yawmil qiyaama si ɗum noon feƴƴi musidɓe julɓe tati tedduɓe tammun ɗum ko farahiya qabla sohlek fewno ka wonɗa libre ɗon ka jogiɗa tan ɗon ko adi a sohli ka won adi a occupade fewno ɗo hiɓe sokki en ka cuuɗi corona hino woodi landi hoore ma heɓi hitande ko duuɓi ɗiɗi on woni e yahude ni ila sokaɗa ka suudu a heɓi hadiseji jelu ka hoorema ila sokaɗen ka cuuɗi a hunjike juuso aji jelu ila sokaɗen ka suudu ka fayɓe ma ɓen heɓi hadisi jelu ma suratuji jelɗi ɓe hunji ila sokaɗen e nder ɗi cuuɗi a rewtike masalaji jelu ila sokaɗen ka ɗe ka cuuɗi hiɗen ga tan hino woodi fewn ɗo hay golleji ala ene ko honɗum waɗɗa e nder o tamma libre ɗo ila sumaye on ari a tippi qur'an de laabi jelu a heɓi juuso aji jelu a heɓi hisbaji jelu ñande go aroyay hara hiɗa occupé hara hiɗa faala jangude kono amara tan hiɗa faala jangude kono ala ko jannama hiɗa faala jangude kono amara ko yoɓa hiɗa faala jangude amara moyen de déplacement fiya yaw jangoygol hara hiɗa mari moyen on kadi hiɗa mari tan on kono jannoɓe fop hara hino occupé joni noon ɓe inni farahuka qabla sohlik ka wonɗa libre ɗon ko adi hande kadi a occupade si ɗum ɗon feƴƴi naya ɓum kon ko honɗum kunɗon no fewtilan fewti en enen ɓe sukaɓe shababek cukalayagal magal ka wonɗa suka ɗon qabla haramik ko adi a wonde mawɗo ko adi a wonde nayejo ko adi a ronkitude fewdo ka sagata yagal ma ɗon ko ɗon Allah hatojini e ma ko ɗon adna on faalama ko ɗon fof woni ko faalama est ce que an kadi fewdo ɗon hiɗa faala Allah sen daari e nder jeeɗiɗoɓe waɗoyteɓe ka ley ɗowdi arsi Allah yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi wala sina ɗowdi alli arsa ɗo tawa e muɗum wa shabun e suka nasha'a fi ibadatillah mawnuɗo e nder dewal Allah hunji qur'an hunji sunna huli Allah ɗofti mawɓe teddini karamokoɓe jangi faami gollitiri kadi gollitiri sunna shab suka annabi ibrahima alayhi salam nde o dartuduno e heferaɓe ɓen kanko tumeni kana fatan hari ko sagata e laaɗo sallallah alih w sallam e maaki ko mawɓe ɓe woni ko songilan e nder makka ko sukaɓe woni ko tambitilan mus'ab bun umayr o suka ɗo komo duuɓi 14 à l'âge de 14 ans c'est le premier ambassadeur de l'islam ko adi nelaɗo adi imminde mission ɓurɗo e mawnude e mission ji ɗi fof yo iwu makka o yaha madinatul munawwara o yettinoya l'islam fewno nelaɗo hewtata e nder madina tawi madina ɗiggiri l'islam mus'ab duuɓi 14 hande an sagataka wonɗa ɗo ko fembagol coiffirji acci yuppa tuuɓe jokkodira e rewɓe waɗa rastaji ɓorno tawata ko Allah yiɗa yarlaki est ce que hiɗa yiɗi maydugol e ɗum ɗo ɗum na pinal ni ko komo yagal ni wallahi ko komo yagal ya yew hara ko yuppugol tuuba ma hara foppo hino renti ɓandu ma hara ko moragol mes nandintinagol e rewɓe ɗum ko foofere ko jasere non wallahi hay hunde ɗum nafatama hara ka darɗa o danden no heewi tew koɗi e noppi ɗin no heewi tew kotani ɗum ko nandintinagol e rewɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki la'ana allahu on huɗi ɓen worɓe nandintinotoɓe e rewɓe e ɓen rewɓe nandintinotoɓe e worɓe Allah huɗi ɓeɗo yo Allah dandu en e tawede e ɓenno si Allah huɗi noon goɗɗo ko wuɗɗintinimo e yurmede makko nden o woɗɗintinimo e aljanna o ɓadike e nder yiite jahannama kombo meɗe yiɗi maydugol e sifa ɗum ɗo sukaɓe na ɗum ɗo woni pinal ngal
pinangal ko ya jangu haɓɓa dande waɗa complet veste daroɗa hara kala yiɗo ma woni giɗo ma woni gaño ma o yiyatino vraiment sagata labaɗo waɗi ɗo nda resi fa o sagata meɗen luttuɗo e nge e ndu suudu gasumi ɗo mi toriki Allah yo Allah yaafomo yo Allah kontumo yanɓe sahid wonno suka wakkiliɗo jangugol ngol wakkiliɗo ɗaɓɓere nden wakkiliɗe waɗugol sport ko tawata yaka balɗe ɗen ɗe juuta ko en toriki Allah ko yangi ko o yangani mawɓe makko ɓen yo Allah waɗanmo ka mandake makko moƴƴo ya rabbal alamin wondude e dendagal sukaɓe meɗen wuruɓe fatiɓe naya ɓunkun e sakkitora kun ko honɗum ko hayatika qabla mawtik golluka gurnam ma ɗo kadi ko adi a mayde neniraɓe tedduɓe aɗumi développe nde toɓɓere ɗo seeɗa harayno mapini bani adama ko honno o wurirta woɓɓe harayno maapi ene ko honno wurirta avenir mum on ta ɗum maapine Allah o yeggita hay goto e meɗen ko kanko tagi en wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala nema ko heɓuɗen ande ko immorde ka Allah wa ma kana rabbuka nasiya joyi ma yeggitata ko honno o tagirayma ha gayna o yeggita fi maɗa o wawata Allah arsika e kornoli wongi e nder ley fetere tumbere jemma o arsika ngi ñama o arsiki ñungi o arsiki lingi wongi ka danka ka nder maayo ley o arsiki ngi ñami ko an o wonɗo wiide la ilaha illallah rewomo bimbe kikiɗe o yeggitata piiji ɗiɗi wata mapi bani adama arsike ma o ɗum koye juuɗe Allah woni mayde mane ɗum koye juuɗe Allah subhanahu wa taala woni kono haray hino satti mi fewtina yewtere nde neniraɓe ɓen ko wiyete yahugol ndaaro yoɓe ndaarana ñallal miɗo yehi fi lekki arsike miɗo yehi fi lekki hijabu fi ɓiɓɓe am ɓe yoɓe barku la ta yawton hay e hunde ne ɓiɗe ɓerɗe ɓiɓɓe maɓen qur'ana e sunna ne yirɓe tawhid andinɓe Allah andinɓe nelaɗo Allah e jikku nelaɗo Allah e sahabaɓe nelaɗo Allah ne yirɓe ɗum ɗo Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah khamis khulafa'ur rashidin oɗo ko hewti ka o mayata ɓe landinomo ene ko honɗum accanɗa ɓiɓɓe maɓen wo taraktu lahumullaha wa rasulah mi accaniɓe Allah e nelaɗo makko on ga in kanu salihin si tawi ɓe ko moƴƴuɓe fa inna allaha yatawalla salihin ko Allah kipata fi neɗɗo sa moƴƴi wata hulu wa fi samai rizqukum wa ma tuwadun ko dow ga woni arsike mon on e kala konko foda ɗon ta hulu fi arsike ma la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin likulli gadin rizqun min allahi waridu inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi gadin ma yakun wata hulu tampere wata hulu basal Allah arsikunoɗo ma on hanke tene ñamuɗa yarɗa fofuɗa waliɗa ɗariɗa finuɗa on ko o capable himo hattani kadi arsikugol ma kadi hande ñama yara waloɗa ɗanoɗa fina kadi yaha hurgo arta kadi ko Allah waɗanma ɗum ɗon hanki hande ɗa mari duuɓi sappo nogay capantati capanɗe joyi capanɗe jeego on Allah waɗanɗoma ɗum ɗo fo ronkante waɗangol ma ɗum ɗo o waɗani yumma ma o waɗani baben ma o waɗani yumma ɓen ɗon e baben ɓen ɗon e sora ɓen ɗon e manta sora ɓen ɗon tawi on sa hiɗa ka keeki ko on ɗum hulata fi arsike waɗu tun ko Allah wi'u ma kon sa waɗi ko Allah wi'u ma kon ko landi ma kon o waɗante kanko kadi ko faalaɗa kon ko ɗum o innayi ko ayo jiyaɗe an ana uridu wa anta turidu min miɗo faala goɗɗum an kadi hiɗa faala ida sallamtani ma uridu a taytuka ma turid sa jonnilan komi faala ko min kam mi jonnete ko faalla kom wa illam tu'tini ma uridu sa jonnallan kon komi faala at abtuka fi ma turid mi ronkinte mi tampinama e kankon ko faalaɗa wala yakunu illa ma urid latatako kadi sina wona komin Allah komi faala kon komi yiɗi kon ko be ko ɗum ɗon tu woni ko waɗata musidɓe julɓe tedduɓe neniraɓe tedduɓe seley yahugol ndaaro seley yahugol karamo ko batini kala yahuɗo ton Allah faalaka julde makko balɗe 40 sa mayi e nder ɗum ɗon a mayi ko a kefeero hay e hunde ɓe anda Allah no inni ka deftere makko wala ya'lamul ghaiba illa Allah ala hay e goto anduɗo ko wirni si wona Allah nokkugo o wi o sappini laaɗo sallallahu alaihi wasallam wo law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani su si tawi haramiɗo anduno ko wirni mi hebbino rayno e moƴƴere bone hum hay gotum wawano lan hewtude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓurnaɗo tagefo ngo ƴewɗo ka kammu yewtiduɗo e Allah kanko Allah subhanahu wa ta'ala nuli ko kanko aɗoto natoyde aljanna si fof iwdira ɓawo makko kala mo o tefanoyi heɓoyey aljanna kala jokkuɗomo haray feewi kala lundiɗomo luttoye ka yiite jahannama oɗo o inni min mi anda ko wirni ko honno goɗɗo joɗorta ɗo e ley konko hum makko o yeytoma ko wirni
o jooɗiɗo ɗon pellet hara mo haton jini ɓurma o ɗon hara yaha ka makko hara hiɗa hetti ɓurimo ko honnugo wawma waɗande ɗum ko lo'ugol e tawhid no tawa e muɗum noon kadi enen ɓe wuruɓe occident europe e amérique e sifaga ka andirta goɗɗo tawhidu makko on hino lo'i ka andirta ha joni tawhidu makko on o timmari so fokkiti yawgol ka meɗen ɗo taw ko suuɗagol taw yeeto hay goto de miɗo yahude go'o o hulwata ɓe ñamuma kon ɗum ɓe ñamayma ɓe ñamarima fewndo wonɗa bobo ko fewndo ɓe ñamayma so hewti ko nakirga ko suuɗagol kadi ya fuuta natira jemma yaltira jemma fi honɗum a okkoray goɗɗo ha gayna o du'anoma ɗum ronka jabade sa okkori ɓemɓe huluɗa ko ɓeinta yo Allah rene yo Allah dande bone ayɓe ma no woodi du'a lolluɗo ɓe to yo Allah dande en bone ko yiiloto hakkunde leydi e kam ko ɗum ɗo ɓe torantoma sa daɗi kala bone ko yiiloto kon hakkunde leydi e kammo hara ko honɗum luttama hande kadi sabu ko jonnuɗa ɓe 100 000 50 000 10 000 20 000 ɗo waɗi woɓɓe ɗon si yehi to min hay wona yon okkorɓe mbuɗɗin sina ɗum ɓe naɓay ɗiga karamo ko fussuɓe wawanama Allah e karamo kojo wawata jippirde ɗon andi ko honɗum watta ha karamo ko nanga goɗɗo ko si tawi an hiɗa hoolori Allah min ko karamo kojo mi hoolori ɓeɗo ɓe jiɓe gerday la ko honto nangata ko sa hoolori karamo ko Boubacar oɗa hoolori karamo ko Ibrahima Allah sortoto woni hakkunde maɓɓe wona arbitre o accida karamo ko ɓen ɗiɗo hande kadi ɓe gerda ɗon ɓurɗo wode fampade wo fiɗa e oya hande kadi amma ko Allah wi kon gonginen ɗum wa man yatawakkal ala Allah kala on hoolorɗo Allah o yongitori Allah fa huwa hasbu Allah yonete o yonete few gomɗin ko Allah wi ko lan yusibana illa ma kataba Allahu lana hay e hunde wawa men hewtude si wona konko Allahu winde huwa maulana ko woni giɗo amen ko woni heftuɗo fi amen wa ala llahi falyatawakkalil mutawakkilun koye dow Allah non kala hanuɓe wo yongitorte ɓen ɓe yongitorta wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun koye dow Allah kadi hani yongitorgol kala gomɗinɗo Allah siɗa gomɗini Allah hattirde e gomɗingol hoolormo sa hoolorimo o dandete wiya allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya torora ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o renete o aynama o dandama o dandanama mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala jarriboraɓe ɓen ko wiyete ka karabo ko batini e gereji e dureji yo Allah sortuɓe e muɗum yo Allah okku en imanu timmuɗo yo Allah okku en kulol Allah kene e gundo mi toriki Allah nawnuɓe ma nawniraɓe yo Allah on sellinamɓe jogiiɓe jamɓe kisi e ɓuttuka ɓeygureji yo Allah on duumi jogiiɓe soñdia e sohla e andeji e ɓitteneji yo Allah on ittu ndu lewru suumaye ko ɗaɓɓa e mayri kon fappu yo Allah okku en okka kala julɗo ka wonire hoore aduna o kambaji ko won ton ko yo Allah dandu en danda kala julɗo ka woniri ton mawɓe meɗen ɓe yo Allah o yaafoɓe okkaɓe aljanna fatiɓe wuruɓe yo Allah ɓoynude e maɓɓe ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala feƴƴiniro e nde yewtere ɗo li wajihillah yo Allah lumbinoymo sirate ko alda wo e hasibore mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mi tororinimo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin e inde makko ɓurde mawde nde kala marɗo ande e mapunde ko Allah wawi ittude yo Allah ittanmo nawnuɓe e nawniraɓe yo Allah okkuɓe cellal sifa ngal okkuno annabi Ayyub mi toriki Allah onon ɓe wonɓe wallitade finde juulirde ka yiya tollan ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala mahanoy on cuuɗi guluje ka aljanna makko si on mahni Allah suudu e nder leyɗe Europe yo Allah mahanoy on kuɓeje ka aljanna makko o hoɗindino yange ɓurɗo moƴƴude tagi fo ngon ɗum ko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e Aboubacre e Oumar e Ousmane e Aliyu e Talhatu e Aisha e Khadija e kala salafu salih moƴƴuɓe ya rabbal alamin haray si muuyowo muuyi en jango si tawi jon jango jaɓi ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ka alluwal suumaye duɗal ahlu sunna wal jamaa del Belgique ka juulirde meɗen laaken ɗo masjidu Ibadourahman ko wonno ko ɓaawo mbodo hun ɗo ko musidɗo moɗon ka diina e ka enɗan Abdallah Diallo jibinande Guine Labe sous préfecture Afia miside hansangere modi madiw sare dow sare en jango si tawi jon jango jaɓi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh